Hallelujah. 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 Yaingo yo try namar kani kapor kabuay ba nginyo sngobiang ya kaktin kajong ublay hakadi ka klimat ti ngawan ban ay kublay pi baro kibriu kajong ublay hakakateng jong jisu nong panim jongi ti ka subject lani nga ay kerteng ya kani kajingkren kajonga ka subject ka bom da pau ka subject ka bom da pau bat kata kadai ka jingyap amdan palat ka batikna banya ka jingyap lani amdan palat ka bom tikna banya ka por jong ka jingyap nisyam ba ka jingyap kadai ka jing shisha ka bakrautam jong ka jingim bat kani ka jingim jongi ko kibriu jong ublay kadai tang ka jingyai linti kat kum ka Bible nadu badang kha hadu bangindayam kikentin yung C.H. Spurgeon wang ba uta ubam penkre na kabenta ka jingyap uday ubabi uday ubalamwir Martin Luther uway ni kiratba ka jong ublay wang uway pa uway ubriw uday banle tang arteli ki ay kabaning kong uday banle yala ka jong ka jingit kabaar uday banle yala ka jong ka jingyam kata kada ki jingkit kli jong uya kini ki arteli ka Bible ki yathu ingi ka sitiu Petros ba u Jisu Kris ulakit ya kipap jong ibarakhoy Kenang bangin yo ya kajing penim banyo ya kajing im ka babam jukut bangin numiap syu ngin numiap syu da kajing im ka bau Jisu na yangi baun penmi pat yangi ha ka akhir ka sni bangin yo kajing im ka babam jukut bat ngin numiap syu da laylay ru ngin numiap syu ngin im bom jukut Dai nama kata-kata uji sukres ulama daladi ke jingyap nak benta jungi. Daladi hiu ya kendu ya ke jingyap. Habang ingat ya kata lapan kre yangi bani kendu ya ke jingyap. Da ke jing sngow shulur. Tong ini ya kendu ya ke jong ke jingyap da ke jing sngow shulur. Ngindon ke jing shulur banyap. Unang to cik Hebrew kul nang baad khot ke bakandai wong bada ka jing ay ublay ulama dia ka jing yap na ka benta jongi baro uji sukris ulay kendu e ka jing yap na ka benta jongi baro khot ha ka jing long briu ngiju perkhat ba nginiap tang sisin nginiap hadin bangila temen kata kada kajing perkhat kebawan hau briu Henry ngimju perkhat ya kata kajing yap ke bekendit kensan jong ki khelung kena isamla kirang ba kalong ke bajia barabor dai ni kajing jia aksiden kibak bun rukom ni kibriu ngitip banjer ya kijing aksiden haka Bible lu kadon ke aksiden haka gospel lu Lukas kelenong ke bakhatlai katu kekut ke Tower of Siloam kekut jong ke Siloam ujisu ang ke gospel lu Lukas lani kita kikhat prangut haki bala ahab ke ying pira sengap kini ke ying pira ke lakulon ke lahab kabahang ni hasilawam kabala penyap no ru yaki sungam pimut bagita kilalong kiba kampop bani kibriu baro kiba syong ha Jerusalem atau ki kampop kini bani pi baro kiba syong ha Jerusalem wai de kiba akad khot kiba khatsan ngaang konong Jerusalem lemda pikela kabamut pi baro pinjot no kumju lemda pikela bamut pinjot no kumju sibun kirukom aksiden kumang laong mane lengbaki kali
lembak ki train ki bengisong dagi spa ngut ki train watang hari India dagi pau hajar ki sistem ki briu ki yap dagi jing accident kajing tengkuk ki flights kajing tengkuk ki babun jaj ki wan dia kajing nyo ki briu ki yap la ka yap dagi lak ngut ki briu ki yap lembak ki jing accident ki jing dia kum ki jing ujumai bat ki wei ki jing leng shop jo kemariang ujisu ladam ong lepa ke gospel Matius arpusau dekat ke banyau baki jing kenju jumai kin long hasibun ki jaka kam dei tang ha ki kendiat ki jaka hendrai hasibun ki jaka hai India ang ni ha China ngiken mau yo jumai ba jong ka dikasi ha Japan ha Indonesia ha Mexico ha Pakistan ba ki wei ki jaka ha Russia kijing kenyu jumai ki bakrau nadu banganang red adu mentakan no paulak ki bediu ki layam hatu ki kendu ki jingyam ki kelampai perkhat ki bapeli dak ki hajar dak ki spangut ki dana pot train kawan ki jingyam ka sudden death ki jingyam ka kensan gendet ki tsunami ki beishir kai habakiwan kini ketelap dari pau hajar ki briu ki yap lembak ki flood ha India lembak ki flood ki bakrau ki briu ki yap no lembak ki jingpang baper ki diagnose ki doktor ki baper lajer uyap namar uyo stom TB uyo sini ke stroke ke kanser. Oh, mentah layap uta uyo heart attack. Uya kendu ya kejingyap, ya kendu ya kejingyap. Dai nama kata usiat sponjon wong, ba ude ubabij ubalamwir. Ubam penkre ya kejingyap ude ulamwir. Amdan palat kapatikna ban ya kejingyap. Ko kibe kejung belai ngin sngong tu ya kene ke unpopular subjects ke subjek ke bom dapau unjuk hamdan bakran ye ke jingyam kitab proverb ublay uloong hangne utau balas neng yu ubun sien layalap yu ubun sien lakeren yu ubun sien upen ye ke rendang ubu teng haka akhir ke sngi an penluet jin yu bat kata bom don jing sinasyu ublay ulo maham lupa haba filayos ngo filek kumbom yos ngo bat ka clear cut jong ke jing hikai ke Bible kalong balabu tang sisin yo ubriu ba unyam badadin kata kawan jing bisar Hebrew ko lenong ka bakandai ke dekot ka ba arpun nyo aga lenong ka ba sipo ke dekot ka ba life away ublay ka tin jong blay ong kalong ka ba iting ban hap akikti ke jong ublay ba im kalong ka ba snutrien nomor ublay ulong ka ding ka babam dono ngisiam tang sitkat ba ublay ulong ka jingit ay ngo yo ublay bu yesya bu it yangi delakut kapot jung ulong penman ka ding ka babam dono ya kita kiba kentaj ya ka jing penem ka jung ublay baula ayu kun bala kamar wa yu Jesus Christ bat ka jing keli ka bakrao kalong lanongin kala ka bamut kajubab jong ke Bible kalong menta ublay hukum ya kibriu baro kajingalap apostol Paul ha ethan uyalap da ka baong menta hukum ya kibriu baro keleng ban kela ka bamod hukum ya kibriu ha ka pertai ba mdai shibit mdai lasai handrai menta. Now is the day of salvation. Now is the time. Now is the accepted time. The time of salvation. Kilai hajar ngut habaki ong kumno nginle Petrus. Haki hakabalang Pentecost haba uyalap. Kelawan kejeng kenduk ke bakrau. Petrus wong nengkong neng siap kela kabamut. Kela no mentah. About pediang ke gospel, pediang ke Jisu ke jeng im ke jeng pi, bat en pen baptis pi, bat pediang ke jeng ai jeng umin sim berkuat,
Jisu habo kran ni Farisi wong pi dai ban kala ka bamut. Lemda pi kala ka bamut. Piru ko Farisi ko Sadusi pin yap no. Upo la bo utho cheki nong koren wong. Ar koren kal nong ban riu ger khot ka ba ar wong. Hakmi mentaken ke ya ka badiang hon. Hakmi mentaken ke swi jong ka jing pen im. Menta ka swi aba piyok sngau ya kini ka gospel jong ka jing yap. Kani ke subjek ke balang unpopular. Papios ngau ya kani kala ke bamut. Riang yang Jisu kumunong penim hakajing im jeng pi. Long ba uwe nong yalap. Utmu ban yalap ya kani ke subjek. Kabom da pau. Kat ba udang perkhat kumta. Ula kem ke bat samtia. Bat ula fos niu balarai u sedujok. Batla pensiong yu apa dan kejing lang jong kimin sim baman kiksud. Kia langang ta ban taubut kumno ban tok bat penrem yu kimin sim jong kibriu. Ban syukur di kibriu. Oh we la yang baruang ngan let sika pertai benyatu kibriu. Baka Bible kalau nggak bersyukur. Kapuris kamkai. Kilaong kata ka bomla aban long. Yang so weipat wong syak yang angan naik menitu ikibriu ba umdan ublay umdan unang peding umdan unang penem umdan beneng umdan tujak kataru ko bamla ban long pemla ban penbit ikibriu kumta kensan uwe ulayeng ubaga khmat jung u kalong ka istat adu kata bat ulai jingmut ngania tu iki don ublay dan unang penem kadon ka beneng kadon kedujok ru. Bat nganong yaki umdai ban kerki lasai kadang biang. Umdai ban kerki lasai kadang biang. Kani kadai kebuj terekam ke bakrautam. Ke strategi ke bakrautam jeng ubaman. Haduk gini giswi ke bamenta. Dai nama kata-kata uji suang. Haga gospel u Yohanes pra kelenong kedekat ke besar-besar. Udai ubalam ler. Udai bersyukur, udai ukpa jong kejing lamler. Wang u Apostol Paul utho akinong koren ule syukur ya kaim. Ujisu wang udai unong tu. Wan bantu banduti ban penihap. Hakinong Thessaloni upol wang ba udai unong pensoi. Bat kumju ka Bible kong usim kani ka perthai. Ublay jong kini ka perthai ong ka sitish kinong korin. Hakiba ublay kini ka perthai upen matla no. Ya kijingmut kita kibam ngay. Kenang baka di syai ka gospel kanimiyo banteng syanya ki. Uni ublay jong ka perthai. Ko kibriw kijong ublay to snung tu. Ya uni ublay jong ka perthai. Uba u Apostol Paul ong ka bamut usitan kiksoy. Kitab matlano ya kikmat jong kibriu makinum syam ya kajeng sisa jong kaktin ublay. Kipen buteng. Haba ublay wang menta pin pediang yu mensim akut. Menta pin pediang yu Jisu. Yo yap siben menmit pimla bantip. Ki rendang kipen rendang. Kitab matla kikmat jong ki bayo bakin kajeng syai ke gospel kanwan no haki. Nama kita kentu ya pi. Wat buteng. Wat buteng, wan show blay. Wan hang ni ka Bible study, hang ni mau tawar. Pinyo sngowi kijing sisa jagak tien kijing ublay. Sian ngin penong kijing yalap ika gospel. Hang ni harju mau tawar. How January, wan man yo sngowi kaktien kijing ublay. Wat buteng, wat ailat bau syaitan unte ipi. Ka Bible kong yele yu syaitan un pet yap no na pi. Menta Mdan palat ke batikna banya ke jingyap. Mdan palat ke batikna banya ke jingyap. Ngatikna bay banyap. Tang mangantip la bandai simitmit. La bandai lasai. La bandai hedin san minit. Ka jingyap kawan yo way pakaway. Tungin long ke balapan kre. Tungin long ke balapan kre. Ngin long ke bastan. Habang yo snow. Haba piyo snow yo kini ke kubor. Diang yu Jisu ke dono jengwi. Khat je ke kerteng jeng Jisu. Dam ki khot siu jeng pi ke kamera. Ong Jisu wan ke dono jenga.
ngan pediang ye meu nong pedi meu bolong ke lenti ke jeng embat ke jeng cica ngan wan syome ngan wan syop neng leng bajong me trai bena mak no ki pop jonga kela ke mamot le ciki bible study ki ba ki briu jong ublei ki ai jeng hikai bapin san bapin sngau thu e gak tien ke jong ublei ban san dang ni ke dut ke baken jam sim ke balong ke tien ke jong ublei le ciki jeng hikai ke tien ublei le ciki briu ke jong ublei pan jeng erap naki kin ye selok ye pi diang yu jisu kumunong panim ti kumno banyat bat ublei ngin baik di pi ki bible study ki bangilong man ke si ublei san beje man ke si ublei san beje hang ni mau tawar wan pin yo sngowi ke tien ke jong ublei pin san ha ke jing ai ke jong ublei un kurku ngin ye kendo ke jing yap akanu maka klemat ngin long ki belapan kre ublei un kurku try ngeduai ya kibriu tu me barok ki balayos ngo ple ki khmat jong ki ko try bakini i yalade bor ke jingdum ki bor nu syaitan ki nomla ke banet dan bor ngabeno ki kut jung dujak ngabeno ki bor nu syaitan kin ria na kin kibriu baro ki bampat diang ki bampat yos ngo wi gospel ke jing cica penla ye ki try penla ye ki bikin pediang ye me Bagin pediang ye meha ke mensim, kinyo ke jing im ke betmai, ke jing long ke betmai, kinyo ke jing suk ke jing kemen ke basyapo jangki ko trai. Men ne isnei, men dongak iki atrai bait jonga, kinwan kibriyo ki betmai ki jong me. Akaketeng ke jong Jisu ngiduai. Amen.